Ibe tingchua ilungta pen menen ma indi ke zekrute ser ma mai gumara sam news kader insa zeme kone lia kai radlei hepuak ting petet to benai halumbe heatwave zene Europe dei di tingru na me kembia ga bambe nam kang na reu kang rame rami ruhu goze nam kang tun sia kam di delei ze sale ai ze Europe dei di tingru na me kembia ga bambe kader ramene na mai tani ka ke ka lumbe ka ge be kan debe temperature petet to benai halum to bir hang rai ra med office ne pasurang kan to garai ze de gum tak ne petet halum be ne nam kang rame rami ruhu go be kang gira be paknet gaze mata to hung be palana do de lei ze sale mara sam poga mene sa ze Europe dei di tingru na me kembia ga bambe dei France Portugal, Spain, na Greece kedege petet lumbegene nam kang rame rami ruhu goze kang gimabo firefighter amene ndrukang misonga ze rami na rutoni ze hezemna misonga medu rami ruhu go begene techeni dele ze sale zai France kedege rami ruhu go begene hezemna changkrome daisi medu panui ki gene te konrone le zai rami ruhu go be kangi mebo firefighter mina changket haino si mene France kedege ndreu kang rame rami ruhu go be tinchibra klimbung mingene mata te hung sangde tinchibra te gai dele je sale zai na mind di ke zekrute ser mama ke petet halumbe heatwave zegene na mi kembia France kedege ka halumbe ka gebe kan debe na mai gu temperatures 40 degrees Celsius pere ke bamgule je sale zai Spain kede na Portugal kede na petet halumbe heatwave te bezegene rami ruhu go be kangi mabo firefighter amene kahalumbe kahagebe kan debe temperature 45 degrees Celsius zoze peteto hang leize sale Carlos Tree Health Institute ne mara sampo gaize apo peteto be lumbe heatwave zegene hezemena haichum ze react stroke me chai de leize sale Portugal Health Ministry ne saze naikum dike ze snagene dike ze kru chumlungge peteto be lumbe heatwave zegene hezemena nkeune ke chingme teuze hainor himrote set me chai de leize sale West Bengal Governor Jadeb Dankhardu Chuna Center ke Sokri Pungzame Party National Democratic Alliance NDA go Vice President Candidate hange kalanga deleize Bharatiya Janata Party BJP go bampe te zabampe JP na danne dana indike ze cruises ro kamai ke haim nata ke pechi gai delei JP na danne press conference ke saze National Democratic Alliance NDA Sokri ne Bharatiya Janata Party BJP go bodi pemeram du ko angkan dui guys hedam samgailu bechang aime bodi pero mene kachilya ga bera menai ningai do bibera me kingai lu bechang ge panuine Kishan Putra hluta tebe kona Jadeb Dankhardu NDA go Vice President Candidate hange kalangai de leize sale anui hai menane chigai ra ile India kade go rezi de pe pak lele ra beko Vice President of India election bam rahange wang rebek pai ke hazes ro kamai ge bihi peting tim sakai de leizai Vice President of India election hange nomination kalanga ra beting mixe dike zikris kui damai ge de leize sale Tirupura Dalai district of Bambele Siki Pezine Junior Basic English Medium School ge tingna de se midday meal pe beto ga lu bachang leisina me mina hang himroz mingyodu rehu ki ge telura ka ga de leize sale aipo ka re be pe ze dana indike ze cruises ro kamai Lotharai Valley subdivision kangya bambe chomanu long ria ga leizai doctors na saje lesi ki ge tingna de se midday meal pe be te ka sagrame anui zemena hange teura siaka sangdi de leizai prim nam di be te ka sakbi de leize sale aipo de ge Tirupura Dalai district go chief medical officer CMO re ki ge pe de be ne junior basic English medium school go lesi ki ge gi re hunure me zai ka halang be ge te long be ma fit kacham kachambra manai kada be kne rame ki ka sia pe kadara nimpet kham ga rahang sam hepet kai de lei media ra mene mara sam po gai ze lesi ki ge ting na ta se midday meal pe be to ga lu bchange lesi na me puni hang bam sia ze kan rui chu de lei chi ge lesi na me mina hang him re mingye du re ki ge te lo ra pung wang gai ze doctors ramene primary treatment tenu meze katloga lu bchange pnui ki pher karai de lei ze sale Manglong district Manipur ge lungzab mahange kahre beluto guys the 9 dike ze cross ro kamma ge the Manglong district headquarters ke district and season court samrambe ki Manipur high court good chief justice samrambe ki ge turamata tepe chief justice PB Sanjay Kumar ne pime pepe bungne ke kechengo ze virtually ge ne the Manglong district headquarters ke district and season court samrambe ki lepet kai delei aiza Manipur gdei gu law minister Thongnongzam Basanta Kumar Singh Justice A. Bimol Singh,
Advocate General of Manipur Lenin Singh Hizam Nai 53 Tamenglong MLA Zingham Nungbam Masogane Tamenglong District Headquarters ke District and Season Court le pet kaide le je sale Aipo utariam ge kazoga me ze Tamenglong Deputy Commissioner Pawan Yadav Superintendent of Police Tamenglong Anupam Chief Judicial Magistrate Kam Civil Judge Senior Division Tamenglong Dr. Laistram Rina Devi Subdivisional Officer Tamenglong Paul Nangsanai Members of Bar Association Tamenglong ne apo utariam ge Tetkyubige kazoga de le je sale Zai apo District and Season Court Samrambeki Bamkulura Beze Chuna CJM Court Building Khopilong Ward number 5 ke Telole Makta ne Tamenglong Deputy Commissioner Office Bambetai ge District and Season Court Samrambeki Telokule ze Bamgule je sale Anui hai manane chigaira ile chuna ria changme Tamenglong District Headquarters ke District and Season Court Samrambeki ze Tamenglong District Headquarters ke ne patape de te ke makche Infal West District ke ne District and Season Court Samrambeki patape de te ke zabam de le je sale Tamil Nadu Chingna Selem ge zinain di ke ze cruisesnan tak mai ge lesina ma helem pui tingkum cruisesna pui chai di belam rang chi cha kai razai samram konje ge loze protester mena helem pui ke belesi ki gugri di berame mineru to ni de le zai tu kang na melesi ki phagut bi le ze police ne sale police ne sa ze helem pui tingkum cruisesna pui lesi ki pese cruise ka na ge ke pui chai di bedeu ge protester mena pelam chi ga ne ze punira ta ze police gu barricade suike gai zaine hello impui lisi ki ke school chingna selem ge bambe kizi suge gutse punira taze gri de be mine rutoni le zai protester amdu punibam terai rahange police ne lonaria gimi ka paide le chige police gu gri dibe bus to protester amne punira taze mi rutoni le ze sale Asian News International na marasam po guys ma patho ma pagene renchi je seminar mene punira taze tu kan siabe kalulia pepe zegene kala kurichi district collector PN Siddharth ne kala kurichi chingna salem nai nainar palayam ge section 144 India ke go hindi le sikwak ne sorkri ki gurje te peuta ge phugai be hindi hezeminar meze halate pe mara diga berje ka ga dele je sale jige Tamil Nadu School Education Department ne sam hepet kaize kala kurichi Chief Education Officer ne global longe apolisi ki ge lempuiting kum cruises na pui prune pachutu cheni bedege palam palana ka thai milu je pegai lo zarangai dele zai Tamil Nadu gu Chief Minister MK Stalin ne pram pezet medu te sebenai lunga gate nai bege hindi te pangai makcha bamrangai dele zai chogume lempuiting kum cruises na puidu kasiate game bodu palam ka thai milu je hindi ne le degulei je sale zai Tamil Nadu Chief Minister MK Stalin ne pugu tweets ke tweet guys pana pugu sokri gu kdi kte me top official ramadu kala kurichi district paktera rangai de leise sale Olympic ke lunaria za rangkangi gu to ngowe pui pezine PB Sindhu ne zina indi ke ze cruises nan tak mai ke Singapore Open Super 500 regular pen thage China pui Wang Jinging du duilu ze Singapore Open Super 500 title tingkum changna jaka kana ngampet kai de le PB Sindhu ne Singapore Open Super 500 regular pen thage China pui tingkum kai jakna karai bitinge Asian Championship gold medalist lugabe pui Wang Jinging du point kaiket nai skui cricket nai kaiket nai kruming ne Singapore Open Super 500 regular pen thage ngampet kai de le je sale mara sam poga mene sa je PB Sindhu ne na gum tingkum changna jang kai kana kum ge regular khalit pen tharam ge kazo guys pakuchum be title tu chibe go to luga de le railang be title je Super 300 krong set Modi International ge zaina pakna be title je Swiss Open tingkum changna jang kai kana jai pakuchum pe Singapore Open Super 500 ne PB Sindhu gu pakuchum be title de le je sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys ang kinga ni male indu to de le